Da. Su. Malo kaj papirja ne. Mam se nisu že jedna rola sad. Jedini onda pa nima, što je to kurva? Tako. Snimimo se to tule, ne? Evo, snimimo to. Ja vidimo tega. Bravo. Ja, zdaj pa jaz farca ga nimam. No, fajn. Jaz sam u auto. Evo te da vam polica. Imam mjesto, čak imam mjesto. Super 5. Ne, on će to tečnost radi malo sa ovdje. Da, Dobar, ne? super 5. Super 5 odrađeno. Bravo. Evo, sad vidite, evo, ampulice nema ove lijevo desno, držač stoji gore, izgasila fenomenalno, to je ostalo i šta je ostalo tu dolje malo i to je to. Evo, da vidimo što je ostalo od ampule. Lepo je išlo. Odlično, super 5. Bravo, evo. Evo, to je još dokaz da još uvijek tečnost radi, da šibamo vatru, a ona se, evo, zgasi, a nismo ništa poljevali, nije ništa, više nema ampule, znači na tom mjestu se više vatra ne pojavlju. Sad smo imali sa automatskom ampulom, sad ćemo napraviti veliki požar sa bacanjem. Još uvijek radi, gledaj kako... Da, još uvijek radi, evo, gledajte. Gledaj. On bi ugasio, gledaj. Evo, vidiš? I on bi ugasio ponovo, da. Da, fenomenalno. Znači sad imam sa velikom ekspanzijom tekućine da dobijemo požar i sad ćemo vidjeti granatu kako se baca. Evo, još uvijek radi, vidiš? Da, nevjerovatno. Ok. Niti 3 sekunde nije trajalo da se ugasi vatra, ni 3 sekunde sa granatom. Evo. Evo, vatra sama je sada, znači dolje je benzin sa jednom posudom. A dobro, ali benzin će drvo. razgorit, ne? Benzin će sad razgori, kad se benzin razgori. Mi moramo pustiti samo da les gori. 5 minuta najmanje mora goriti drvo. Evo, sad ćemo vidjeti kako to gasi sa brentačom i to je 20 litara vode i 3 litara... Znači, sa 20 litara vode i 3 litara bombe tekućine koja se miješa u brentaču i onda ona mora to zgasiti. Sad ćemo to vidjeti. Evo, nema veze. Dosta velika vatra. Odlična, idemo. Evo sad će gospodin sa brentačom, što smo rekli 20 litara vode i samo 2 litre tekućine bompet sistema i vidite, to nije bilo 3 sekunde zgašeno. Odi prema meni, halo, ne, gasilac, tako, bravo, super. Evo, ništa od toga nema, samo mali dim. Hvala. Tako. Sad se okreni pa idi prema kućici, molim te. Tako je, bravo. Idi prema kućici. I sad se opet okreni. Super. Malo špricaj. Odlično. Evo, odlično. Tako, hvala. Da se vidi to. Odlično. Evo, sad imamo kao, recimo, šumski požar i tako dalje i gospodin će baciti granatu. Može? Može. Baci da vidimo šta će se dogoditi. Evo, vidjeli ste. Ni 2 sekunde. Ni 2 sekunde. Drugu ne treba bacati, ostale za rezervu. Odi prema meni. Odlično, odi kod vatre. Okreni se kod vatre. K meni. Gledaj. Bravo, bravo, odlično. Hvala. Evo ovako.
Sad se vidi da to je suho granje. A ti misliš da bi da se bomo kar stisniti, da ne zgori tvoje? Sad ćemo ovako. Ovo je sad totalno suho granje iz šume koje ćemo zapaliti i probati sa granatom opasača za vatrogasce izgasiti. Evo, čisto suho granje koje smo sad jednostavno potpalili i čekamo reakciju. Kako smo neke granje je veliko, suho, gori, sad će sa brentačom to zgasiti kako smo neke 20 litara vode, samo 2 ili 3 litre tekućine bompet, idemo momak, gasi. Evo. I to je to, ništa više, još malo ima tu, bravo, gotovi smo, hvala. Eto, niti 2 sekunde, odlično, baci i ovu, aha, eto, bravo, bravo, jednostavno bravo, evo šta se dogodilo, da. Požar je lokaliziran i više se na to mjesto ne može zapaliti. Bravo, ajde, sve u redu. Sad zgasi. Bravo, bravo, super 5, odlično.